дар чорубинии мазкур муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азими роҳбарияти кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд намояндагони муассисаҳои олӣ, китобхонаву нашриётҳо иштирок карданд. Намояндагон асарҳои сиёсӣ, илмӣ, бадеӣ, ҳикояву очеркҳоро ба намоиш ва фурӯш гузоштанд. дар қисмати аввали чорубинии муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азими суханронӣ карда оид ба ҳадафи баргузории ин чорубинӣ ҳарф зад. با عنوان راهنما برای رفتن ملت روزگاری معنوی بشریت مشغول گردیده بود. حکمت پندارینه، گفتارینه و کردارینه هزار ساله‌ها همچون هدایتگر مردمان خدمت نموده می‌آید. کتابخانه معروف اجداد صاحب معرفت ما سامانیان سلامه و حکمت بزرگترین خزینه کتاب سرچشمه‌های علم و دانش به حساب می‌رفت که حکیم ابرعلی سینا از آن بهره‌ور شده بود. در هر مرحله تاریخی گذشتگان خردمند ما و بنیاد کتابخانه و تلقین دانش و خرد توجه خاص داشتند و محض مهر کتاب بود که تلقین زرین سواد و معرفت تا زمان ما به شایستگی آمده رسیده است. матлуба Сатториён раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд суханронӣ намуда дар бораи нақши озмунҳо аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ ёдовар шуд. гуфт ин гуна имконият ва озмунҳо барои ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ва маърифатнок шудани ҷомеа таъсир мерасонад. дар канори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои нашр ва ба дасти хонандагони кишвар расондани осори адибони гузашта ва имрӯзи тоҷик тадбирҳои фаровонеро аз сар гирифт. дар паёми навбатии хиш пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дар тамоми муассисаҳои хоҷибии халқи мамлакат таъсис додани китобхонаҳо дастур ва раҳнамоиҳои манзур намуданд. барои татбиқи ин иқдоми шоиста дар вилояти Суғд бо ҳидояти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шахсан раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷабои Аҳмадзода корҳои назаррас ба сомон расонида шудааст. сипас шоири халқии Тоҷикистон Аскар Ҳаким баромад намуда ҷалби бештари ҷавононро ба китобу китобхона фоли нек барои пешбурди соҳаҳои гуногун донист. ӯ таъкид намуд ки миллати тоҷик ба воситаи фарҳангу тамаддунаш дар ҳар давру замон барои китобу китобхонӣ таваҷҷӯҳи хосе медиҳад. ин аст ки имрӯз ҷавонони тоҷик натиҷаи маърифатнокии худро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ менамоянд. чанд миллате ҳаст ки китоб дорад ва якеаш миллати тоҷик аст бо шарофати ҳаваскар. бинобар ин ҷашн ба ҳамаи мо ва ҳамаи дӯстон ва ҳамаи дӯстони Тоҷикистон ва тоҷикон дар рӯи дунё муборак бошад. дӯстони азиз, حالا من به اجازه ایشون یک شعر مختصر از دست از شاعر شعر شنیدن میخوانم در ستایش انعنی تاجیکستانی که ما امروز یگانه و صاحب اختیار و بنیاد ایجاد کردیم و این ایجاد ما و شما است. اون تاجیکستان جوانبخت است، تاجیکستان تازه است که از ما و نسل‌های آینده میراث дар аксия намоиш ва фурӯши китоб таҳти унвони сарчашмаи саодат донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров як қадор адабиётҳоро пешниҳод кард. донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бо намоиши 21 номгӯи китоб дар маҷмӯъ 210 адад ба фурӯш гузоштанд. донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон 175 адад китобро ба фурӯш гузоштанд. инчунин китобхонаи вилоятӣ ба номи Тошхоҷи Асирӣ 2000 адад, нашриёти Хуросон, нашриёти Адиб, китобхонаи вилоятии бачагона 140 адад, инчунин мағозаи китобфурӯшӣ дар аксия намоиши китоб иштирок карданд. ҷавонони ин иқдомро барои интихоби асарҳои нодир ва буландбардоштани маънавиёти насли имрӯз муҳим донистанд. یعنی نمایش کتاب ها از اثرهای پیشوای ملت، پیشوای معظم ملت خیلی که بسیار اثرهایی که درباره مثلا دولت و ملت خود تالیف کردم با آنها شناختم. من می‌خواستم که بسیار چنین نمایشگاه بسیار شود. من همچون یک دوستداری کتاب از این اکسیه، از رفت اکسیه خیلی خرسند هستم، چون که برخوردار شدیم، نظر کردیم امروز
خیلی کتاب‌های جالب و دیدنی و خواندنی بسیار هستند. کتاب‌های نادر بسیار هستند و چنانکه که بدانیم امروز زادروز مولودی استاد عزیز صدرالدین عینی می باشد و نظر کردم من بسیار کتاب‌های صدرالدین عینی اثرهای نادری آن کس بسیار در اینجا زیاد هست و به خوانندگان کتاب توصیه می‌دهم که بسیار کتاب‌های صدرالدین عینی را مطالعه کنند، زیرا اثرهای نادری آن کس پر از حکمت و پند و اندرس‌های می باشد. در زودروزی سردفتری ادبیات نوین تاجیک و قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی برگزاری چهاربینی مذکور برای تربیت نسل نورس در راه احترام بزرگان و ارزش‌های ملی، شناخت خدمت‌های ارزنده آنها زمینه می‌گذارد. تاریخ انقلاب بخارا، جلادان بخارا، رمان داخونده، یادداشت‌ها، کلیات عینی، مکتب کهنه و دیگران از دردانه‌های بنظیر ادبیات معاصر تاجیک به حساب می‌روند. گزارش گل‌های کمالزاده، سید مختاری، سید انور، نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.